आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran pau pajari ahan badamar waiba pau Bishnupur जिला की माइबम लोट पश्चिमंग कबई खुल मनाक्तगी सिक्योरिटी फोर्स ने यामलबा खुसु खुलाई सिंह फागत ले एंग्रो मणिपुरी लान की थौबाल अथोकपम लानफम द खिद्रबा थौब सिंह निंगसिंग थौरम ngasi पांगथोखरे कांगना संदोक लेना सिंह ngakthoknanaba राज्य की मलेरिया डिपार्टमेंट अकन थबक पाइकत पहौरे बीजेपी लुसिंग मसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हाइरी हंदक की मिखल से सरकार सेमननब शमसम मिखल मनते भारत पु मपुंग फान सकुलब लेबाक अम ओहननब मिखलनी अमसुंग बीजेपी की प्रेसिडेंट जेपी नड्डा अमसुंग नौना सदस्य ओरबा अतोप मिय मंगा ngasi राज्य सभा के सदस्य ओइन वासक लौख्रे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुंथ्राम दुशुबा सम राइफल्स अमसुंग कुंथ्रानिथु शुबा सीआरपीएफ की अपुन कांगबु अमना ngasi माइबम लोट पचिंगमांग लैकाई की कबुई खुल मनाक्ता पाक सनथिबोंबगी थबक चथबदा यामलब खुसु खुलाइसिंग फारे फारब खुलाइसिंग अदुगी मनुंगदा हैंड ग्रेनेड मापन स्मोक बॉम्ब अहुम वाकी टोकी मरी कंट्री मेट 303 राइफल अमा मैगजीन अनिगा कोनब कार्बाइन अमा कंट्री मेट 9mm पिस्टल अमा 51mm गी पेरा बॉम्ब मंगा 21mm की मोर्टार अमा टोंगान टोंगान मखल के नोंगै मरुसिंग बुलेट प्रूफ जैकेट डिटोनेटर अमसुंग जंगल बुट यावना यामलो खुसु खुलाइसिंग यावरी फगल पोलम सिंग अदु मखा तानाइन गे थबक सिंग लखनबगी दमक नंबोल पुलिस स्टेशन सिनक्रे हाइरी लोकसभा मिखल की मांगोइना एशिया की पौताक मतुंग इन्ना राज्य की मफम कयादा यू फागतपगी थबक लेप्तना चथरी ngasisu थौबाल जिला की एक्साइज ऑफिस की एनफोर्समेंट टीम ना वांगजिंग बाजार मदि थौबाल मेला ग्राउंड के कोइबदा लाइब होटल सिंगदा ड्राइव चथखरे मदुदा लुपा लिसिंग कुंथ्रा निपाल लोंगी युंगांग अमसुंग युंगोक सिंग फागत पंगमकी खोंजंग असि मतंग फोंदोलोदुना थौबाल डिस्ट्रिक्ट एक्साइज की डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर पी रंजित नाहाई मयाई का वसिंजाक न पामदो थौदोक वाथोक सिंग थोलक पियाव कयादगी ngakthoknanaba एक्साइज डिपार्टमेंट लखुलग थौक थोरम सिंगदा मियामन मतेंग पांगबियु वर्ल्ड मिठाई काउंसिल ने सिंधुनगा इम्फाल की कैसामथोंग कैथेलदा मिठाई मैठाई बु सरल ट्राइब की लिस्ट चलहननब दाबी तक्सिंदुना खोंजंग संगसिनख्रे मफम अदुदा कैथेल फमलिबसिंग यावना मियामना मिठाई बु एसटी की स्टेटस पीगदबनी एसटी खक्तना मिठाई कनब ngamgani हाइब खोलाउ सिंग लाउकी लाखलिब लोकसभा मिखल ममांगदा मिठाई बु एसटी की लिस्ट चलहनबगिदमक मरी लेनब से सांगसिंग थाननब मसुंग इंग्लिश ngani कुंतरुक की डिलिमिटेशन ममांगदा मिठाई सिंग बु एसटी की लिस्ट चलहनगदबनी हाइब दाबी सिंगसु खोंजंग अदुदा सरक याखिब सिंगना तक्सिन की बीजेपी की निफु मरी सुबा स्थापना दिवस की थौरमवासी तमेंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स दसु पांगथोकी थौरमद सरक याखिबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की मसिन चप्र मिसेंग अमसुंग आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की दोलसी की प्रभारी एम अश्विनी कुमार नाहाई बीजेपी ने तमेंगलोंग यावना राज्य से नागरिक खुदिंगमक्ता मखोई की फंगफम थोकपा हकसिंग फंगंदुना मखोई की थाक वांखत हनना बहनदुना लाकली मसिगी मथक्ता दोलसिग मरुइबा आइडियोलॉजी ओइरिबा अंतोडिया हाइबदी खुनाइद ख्वाइदिग स्वतन हिंगलिबा मियोइसिंग सिंखतुना थोंग मानना हिंगमिननबसु होनारी तमेंगलोंग बीजेपी की कार्यकर्ता सिंगना मखा तान कन होनदुना लमदमदुबु हेन सकुननबु होनबदा चोबु थौदांग लौननबसु श्री अश्विनी कुमार ना अपील तौकी कांग्रेस ने ngarang puthokkiba manifesto adu miyamda samamnaba pohonba manifesto amani haina बीजेपी मणिपुर प्रदेश न माराल सिरी इम्फाल की निताई पाट चुथेक्ट लाइबा बीजेपी की थंबाल संगनदा पामुसिंगो नबमदा दोलसी की मसिन चप मिसक एलांगम जॉनसन हाई मैनिफेस्टो असिदा कांग्रेस न शक्ति पारकलबदे राज्य की बीजेपी की सरकार से उठाईगनी हारिबसी संविधान की वांगमदनी महान हाई बीजेपी न तोंगान बलेंगक शासन की मायक लेप्तुना लैरि हाइबसी गृह मंत्री अमित शाह न हाना फोंदोखरब वाफमनी कांग्रेस की लुसिंग बसिंगना राज्य से एनआरसी चनहनब पामदे हाइबसी मखोई की मैनिफेस्टो अदुदा मसिग मरि लेने वाफम अमत पंदबसिना मयक सिंगना ताकली कांग्रेस की लुसिंग बसिंगना एनआरसी अमसुंग सीएए की मायक लೈ हाइबसी मिपुम खुरिमन खंगनर वाफम ने हाइनसु श्री जॉनसन न मखाताना फोंदोक्की मणिपुर यूथ लीग मयोल न लेप्तना सथरकलिबा मियाम वकल तहनबगी थौरम आइखोइगी अनौबा लांगोन की बोट हाइब थौरम के सरकम ओइना ngasi क्वाकैथल बाजार दा स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग अमा पांगथोकी सिंगजमई बाजार दसु मसिग मानबा स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग अमा पांगथोकी
Ningthaukhong da laiba ibudau oknarel khum da su Ningthaukhong Protection Committee amadi Ningthaukhong Women Wing gi mateng loinana lamdam madu gi miyam na saruk yaduna mifam amasu pangthokki hari hairiba thorom sing da wangang ki basingna mikhal da sel lowa amadi saksa hijana ban sing toktuna afaba miyam gi khanba mirepu mihut oina khanna ba miyam hupna wakal taminar si haina phongdok nakki English sing masanipan marputara mathoida thokiba Anglo Manipuri lal ge sarukama oina sahi aduma ki April 3 ngasi gi numit asida Thobal athopom da sona ki balan phangwining sing thorum ngasi pangthokre Justice Committee on Anglo Manipuri War listing machanipan marputara mathoi Martyrs and Freedom Fighter kanglai pak Manipur amasung ningthamsa ningsing loop ani na punna sinduna Thobal athopom da laiba DLCYC gi community hall pangthokpa thormadada athobasing gi photo da miyamna laikatuni kai khumna ba utki tungda arong turel da susatuna athobasing gi mafamda laikatki Thormadu saruk yakiba Justice Committee ki Chairman Is Ibotomi Kuman hai Thobal athopung gilan phamadu da British singa mayok na sona ki bulan phamda sanakya ya skulak pamusung masai bungo sengoi sana maram da nginin tamangak na bagidamuk thawai na pontha piki asigumba mamalebak maram da muthamoi sena nungsi jaba thobusing maphamda ikai khumna utpham thoi haina khanbadagi Thobal athopung gilan phangwining sing thorum haukiba sahi kharadagi miyam humna saruk yaduna pangthok pahorukpani Lahilaba maki adu kubamba salaba amaso amude pola masalaba ke bidana su kataka jaw lele so to maki masa masu ko kudu magana lahilaba thong sala bage mafam da hito tambo se tambo amudani habase se ko da jaw la ko jamatu khaniya la khande Khangabuk Kendra gi hanagi MLA Okram Landoni Ningthamsa Ningsing Lupki Advisor RK Joy Chandra masung sangnarba itihas ki waja Professor N Joy Kumar Yongna akhang ahi kayana thormuda wangangki tabiriba pawasi Akashwani Imphal dagini Ingbagi sang khara khara hantarakpa loinana nungthil gi matamna sab gi sang tapna hengelakli masina mar moiduna kang leibagi sang hengelaktuna malaria ma didyangini singba kang na sandok pulaina singgi ngaktokna ba rajya gi malaria department akan mathawak paikat bahore kang na sandok pulaina singgi ngaktokna ba National Vector-Borne Disease Program amadi National Health Society Manipur gi maikidagi section thorang kaya su lep laitna paikalakli National Vector-Borne Disease Program gi official singna laikai gi club amadi mara pai bilup singa khocham naduna kangna sandok pulaina singi matangda miyam wakal tahan bagi thorum kaya pangtokli masigi matangda State Urban Malaria Unit Lamphal gi Mal Health Worker Koijam Obitna asumna phongdokli Laina achibu santoi ba kang asi marui na yung tingi matam degi na numdang phabo chikpa kang makhalamani maram maduna aikoina ayung tingi matam da khonga asangba aikoi phuri achomali pi ba kang ningthina khanduna ngang chumbi ba aduga mosquito repellent habidi good night amadi odomo sing taibi duna yarim khai kang na chen bida ba haiba phom asi thamjaningi hairiba kang asi marui na aikoi gi aruba ising tungdra leiba yung gi akoi bida leiba iram nala sing da leiba ama pami aikoi karigumba hairiba kang na santok palina sing asi gi marakta ama naba taragadi aikoina nariba epicenter adugi akoi ba kilometer magi radius ta aikoi Poking Kadi Maku Kaptopana Chingmatawi, Manipur Prajamiam, the hygienic body, Yarim Kang, and Bidaba, Yung Yakoba Tarutrana, Tambi, Habo, Pamasiang from the Tamjari. Tangkul Baptist Gospel, Kwaskui Sentinel, and Quinquenel Fellowship ki Cultural Day Thorum ngasi ukrul pangthokre Thormada da Lok Sabha MP Dr. Lorho S Phoje masung Transport amasung Veterinary Mantri Khasim Basum Yongna Sangnar Bamyu Kyana Sarp Yaki Nat ke bazago isagi thorum kaya galone na pangthoki ba thormadu da Manipur da hojik wariba tangdu leita da phim masi mahuksa gi phim da hanjilaktuna nungsi sanana leminana ba laisol thorma musu pangthoki lamdam masida lairi nongai da bai praja mayam gi maraktan hakpu pungpham masida aigi thongpurel mayam masida lakthra bachu mokhoi gi da makta pradhana tauri shor lahti tawngam bam mapuni shor bharat ki nongpok chidai da Piklaba Laykol Gumna, Toru, Lon, Dharma Kayana Pullaga, Yelhaw Mayriginum Shichana and Hingminarakpa, Nungairabanum Shirabairam Damni, Shore Achumbagidam Tauna Hapiraga, Lamdam Mashi, Mahaushagi, Inta Taptava, Achumbaniyum Pamoidaganum Shivagi, Konum Shangat and Bio Hibis in a Chai Koigi Pradhanani Shore. Noned Jonel Education Office na sinduna ngasi Prirana usap ki thorma mapang tokre Prirana usap ki maroyo pandamdi Mahirui singda
मखोइगी नाट चनबी शक्तम निंगथिना खंगनबग लोइनना जाति अमा संगुटपदा अचौबु थौदांग लौनना वाकलोनसिंग पोहनबनी जिला सिंदगी माहिरुई अनियनी खनगतुना गुजरात की भाटनगर पांगथोकदबा सयोलमगी रेसिडेंशियल प्रोग्राम सरक यागनी मदुदा माहिरुई सिंग अदुना तोंगान तोंगान लम कयादा मखोइगे हिथोइ सिंथोइबसिंग उत्तुना सांगदम नगनी ngasi thormadu none jila gi tongan tona pham singdagi lakpa school singi head mistress masung principal sing sarkya ki Tamenglong gi deputy commissioner Dr L Angsim Danchangwana ngasi mahaki office ta mahiroi sing unadun wari sanakre unabadu da Sri Danchangwana mahiroi sing da achawu pandam thamduna singnaba kaya thengnaduna mai paku punsi waraknaba mahima sing tambana ningthina puning changnaba poktak peki Thormadu da mahiroi singi maikedegi deputy commissioner da chamba khudol pot piki ZEO ge staff singsu thormadu da sarukyaki None jila gi khumji amasung longmai gi Imphal jiribam lambi gi thongga tainaba mafam singya koibidangasi lamtu sengbagi thormama pangthokre Rongmai Baptist Churches Council Longmai John gi lamjing makhada tongan tongan church kuntere tagi lakpa naharol singna lamtu sengdopagi thormadu da sarukyaki Imphal is jila gi telauda hui amasung haudongda anti-rabies vaccine kapthokpagi thorma mangasi pangthokre Imphal is ki district veterinary office ki lamjing makhada Eastern United Sporting Club telong na sinduna pangthokiba thorma da punna hui amasung haudong cham kunlomda hidak kapthokki hairi All Manipur United Disabled Organization na Pamel gi founder amadi president suariba Dr Thangjam W ikai kumna utpagi thorma ma pangthokre Pamel na mamang chahida tongan tongan bhaksang phiu mi manadraba singi lup ahumda mateng pangkiba du ikai kumna boina Sri W da as appreciation certificate piduna ikai kumna kibani Assam Rifles and Sindhu Tamenglong Sunone Jila gi tongan tongan pham singdangasi friendly volleyball matching sanakre thorum singadu manung hunjina lairiba naharol singda sana khonabagi wakalon hena faunabagi pandamda pangthokpani hairi Bishnupur gi minister of Sathariba Nipan Suba Iboton Memorial 3rd Division under 15 boys football league as a sanaki match United Football Club na Social Welfare Club Bishnupur bu Panjin Aniamada Toykre Mapam Simak the Sanabato match na Rising Club amasung crow Panjin amata chanadana draw sakre atopa match amadasu Taida amasung Youth Social Welfare Association Panjin amata chanabangamdana draw satki Akasvani Imphal gi pau tabiri BJP lusingma masung Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi handak mikhala se sarkar syamna naba isam sama mikhala manatte bharpu mapung phana sakula bulaibak am ohina naba mikhalni Uttar Pradesh ki Saharanpur da pangtok mikhal gi mitin namada wangang laduna Sri Modi na hai hauki ba sahi manga asida Bharat dasi sel tungulam da malem gi oina khwaidi gi sakti leiba manga subulaibak am oibangam lei mahan hai BJP ki sarkar na kanagum amat bu hanthaba mi yang yengba tawdana mipum khudimak thong mana na sakut hananaba lep leitan honarakli leiba asida dharma da misang mikai nai daba masung khunai gi oina achumba phanganaba gi dama BJP na hauki ba sahi tara asida honaduna lakli BJP ki President JP Nada amasung nauna sadasya oiraba atopa mi mangangasi Rajya Sabha ki sadasya oina wasak lokre Parliament House to pangtopa thormam da Uparashtrapati amasung Rajya Sabha ki Chairman Jagdeep Dhankar na makoibu wasak lauki atai sadasya singadudi BJP ki Ashok Rao Shankar Rao Chawan amasung Chunilal Garasia AITC ki Susmita Deva amasung Mohammad Nadimul Haq amadi Congress ki Anil Kumar Yadav Mandarini ni Aine Tinkraba CPI Maus ke next light aham Chhattisgarh da security force ka khut thongna badalai khidre police ke paun hai Bijapur jila gi Telangana gi ngamkhai ge thangnaba sokpo umangamada ngasi ayu khut thongna bagi thaudok aduda next light chingadu hat khibani akangno pau ama phangbadagi mafamadu da police na combing operation chathabada khut thongna bagi thaudok du thokibani thaudok thokphomdagi AK47 rifle ama LMG ama amasung 12 bor gi nongwi ama phagat lei thaudok adu lai khidraba sing manungda Santos kauba DBCM gi commander ama yau I hairi aroi badamaru eu pau amohanna Bishnupur jila gi maibam lotpa chingmang kabui khulmanakta gi security force na yamlab khochu khulai sing phagat lei Anglo Manipuri land gi thobal athopam land pham da lai khidraba to busingning sing thoram ngasi pangthokre kang na sandok plena sing ngak thongna na ba raj gi malaria department na akan bathok paikhat pa hore BJP lusingma masung Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi handak ki mikhalasi sarkar syamna na ba isam sama mikhala manatte Bharat pu mapung phana sakul abulaibak am ohenna na ba mikhalni amasung BJP ki President JP Nada loinana nauna sadasya oiraba atopa mi manga ngasi Rajya Sabha ki sadasya singoina wasak laukre pau loijare